Meja General David Kasura Chomukama yaja mu gavumenti ekashanga ihanga nirutunga miliyoni 5 za dola omubiri kuruga omu mate omu katare k'ensi yoona konka k'omwani harugamu biliyoni 2 na miliyoni 5 za dola ekyaretire kabineti okusharamu kujemesa amatungo. Gavumenti ekasharamu ngwe enyamishwa ebitungo byona ente, entama, embuzi n'empunu byona babi vaccinating nari babijeme andwara yejwa. Yayongera agira ngu egendererwa kya gavumenti kwegyemera n'okurwanisa abantu buntu ababe nibareeta omubazi ogwo kureeta ebicupuri ngu gavumenti egume ereeta oguhikire reero abantu bashashure shiringi 800 ahabw'ente n'empunu reero 10,000 ahabw'embuzi n'entama reero gavumenti eshashura abashaho bazo. Twasharamu ngu ezinde sente ezokushashura abashaho ezokutambuza emibazi ez'amashanyarazi agakubika emibazi n'ebindi gavumenti niyo erabishashure kandi twasharamu ngu emibazi yoona eyejwa gavumenti yonka niyo ekwikirizibwa kugireeta. Meja General Chomukama yahanangiriza abariisa kujemesa amatungo gaabo okwentantara karantini n'okuzibirwa kuguza n'okutambuza amatungo. Akantu akake akubashashura siringi 800 ente n'empunu siringi 10,000 embuzi n'entama. Okay, now ekikushembayo maybe hari ekyo takamburiza ekibuuzo kyona ekyokwenda kubuuza kiri ngu tushaziremu ng'omuntu weena oraba atakakozire vaccination. Orukurira eby'amashuburo mu disitulikiti ya Rukungiri Onek Pius Kwesiga aragira abarukurira eby'amatungo omu magomborora kuhandika kandi bakagema obutarenga ebiro 30 by'okwamunana omwaka ogu kwenda ngu batatunga ebifubiro. Okugira ngu gwena orashashure immediate twamuterera habwokuba ati twazigaza ebiro bingi kukinga okwamunana kimaliza ngu omuntu kwakuba takatereze ebaruha ya commission ekija ngu obutare babukingeho hata ogu nibo bamuhereza service. So ntonda kubashaba abarisa batize juba abatakenze byandikise n'abayikisa bitu abashobo bitu. Orukurira amatungo muri disitulikiti ya Rukungiri Dr. Johnson Ninsima agizire ngo bakatunga dozi ezirikwingana 5,000 na kashanju kandi abayihandikise ni 1,300. Erize amanye ngo hariho ebifubiro ebaramuhereza ekyo kubanza amatungo ge n'ebikorwa mu matungo tibikuza kwija kwikizibwa kutambura omu ihanga lyona. Omuhezi wa RDC wa disitulikiti ya Rukungiri Wilberforce Ngoma Himbisibwe agizire ngu betebekanise abarisa bararenga obwire n'okukomwa. Tizikompara ninga shiniteka so omuntu wena oyine entama oyine embuzi oyine ente oyine n'empunu noteekwa kurebeka ngu wajemesa kandi wotajemise tuza kwija ntukwata. Okujemera iteeka eri n'okukomwa ninga okashashura miliyoni 2 ninga amatungo gawe kutwarwa gavumenti. Gashakwa Robert Mugabe.